شنوندگان عزیز، با مهمترین خبر و گزارش‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهر پنجکند تقدیم شماست. در اجلاس 18 مجلس وکیلان خلق شهر پنجکند دعوت ششم یک قطار مسائل مهم مورد بررسی قرار گرفته، قرارهای داخلدار از طرف وکیلان قبول و تصدیق گردیدند. در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند اجلاس 18 مجلس وکیلان خلق شهر پنجکند دعوت ششم تحت ریاست رئیس مجلس وکیلان خلق شهر رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق برگزار گردید. در کار اجلاسیه نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، سردار ریاست تندرستی ولایت حبیب الله خیرالله‌زاده، معاونان رئیس شهر، راهبر دستگاه رئیس شهر، راهبران مقامات حفظ حقوق، راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها، رئیسان جماعت‌های دهات، سروران مؤسسه‌های تعلیمی، مؤسسه‌های تا مکتبی، نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. اجلاسیه با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان به کار خود شروع نمود. وکیلان درباره تشکیل کاتبات اجلاسیه قرار قبول نموده روزنامه آن را تصدیق کردند. از روی مسئله یکم روزنامه اجلاسیه اوید به رفت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 22 ایون سال 2019 تحت رقم 316 درباره برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 حسابات وکیل مجلس وکیلان خلق شهر از حوزه انتخاباتی لبی چشمه رقم 3 پروینه نقیبی شنیده شد. در حسابات گفته شد که قبول چندین قانون‌ها و طرح‌ریزی برنامه‌های دولتی در زمان استقلال جهت رشد ساحه معارف و تطبیق آنها در حیات اجتماعی کشور از جمله به تصویب رسیدن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 در تاریخ 22 ایون سال 2019 تحت رقم 316 یکی از تدبیرهای مهم می باشد که از جانب حکومت جمهوری بهر رشد مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی عملی کرده می شود. طوری که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکی از سخنرانی‌های خود در عرفه تجلیل روز دانش ابراز کردند: کودکان و نورسان آینده آسوده و آباد هر یک ملت، ثروت بی‌بهای هر یک عائله، جامعه و دولت به شمار می روند. این است که مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند بر اساس مقررات قانون‌های عمل کننده و طلبات برنامه دولتی ساحه معارف، دستورهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوخت، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده بهر رشد ساحه معارف، بنیاد از نوسازی مکتب‌ها و مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی، تامین مؤسسه‌های تعلیمی با تجهیزات لازمی خوانش، فراهم آوردن شرایط مساعد برای کارمندان ساحه و تعلیم و تدریس خوانندگان تدبیرهای ضروری عملی نموده در آینده نیز در این راستا سعی و تلاش خواهد کرد. جهت تطبیق نمودن لایحه‌هایی که بر رشد مؤسسه‌های تا مکتبی و میانه عمومی خصوصی روانه شدند در دایره مکانیزم شریکی دولت و بخش خصوصی عین زمان تدبیرها راه اندازی می‌گردند. از جمله در همکاری با بخش خصوصی در دهه نوآباد جماعت دهات لایق شیرعلی مؤسسه تا مکتبی بنیاد شده ایستاده است که در عرفه تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود. با هدف تشکل زمینه مادی و تکنیکی زینه تحصیلات تا مکتبی با فراهم آوردن شرایط سانیتری و بهداشتی، برق، مواد ضد سوختار، گرمی، آب، کانالیزاسیا و تجهیزات برای آشخانه نیز منتظم تدبیرها عملی می شوند. در همین مؤسسه‌های تا مکتبی حجره‌های طبی موجود بوده با تجهیزات ضروری، داروواری، کتی خواب و مواد نیاز اول تامین می باشند. در نزد همه مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی میدانچه‌ها برای بازی کودکان موجود بوده، آنها همه ساله تعمیر و از نوسازی کرده می شوند.
پس از شنیدن معروضه، رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق دایر به خوب و بهتر به راه ماندن فعالیت مؤسسه‌های تا مکتبی، از تعمیر اساسی برآوردن مؤسسه‌های تا مکتبی، تامین مؤسسه‌ها با اشیاءهای با صفت استفاده شونده، تامین کودکان با غذای سالم، تحلیل واقعی فعالیت مؤسسه‌های تا مکتبی در جماعت‌های دهات بنیاد کودکستان‌ها به مسئولین دخلدار دستور و سفارش‌های مشخص داده شد. دایر به مسئله یکم وکیلان به مذاکره برآمدند. از روی مسئله دوم روزنامه، حسابات کمیسیه دائمی مجلس وکیلان خلق شهر آید به مسائل ساختمان، صنعت، نقلیات، علاقه و خواجگی راه، وکیل مجلس وکیلان خلق شهر از حوزه انتخاباتی نوآباد رقم 3، رئیس کمیسیه دائمی مجلس وکیلان خلق شهر آید به مسائل ساختمان، صنعت، نقلیات، علاقه و خواجگی راه فضل‌الدین مومنوف معروضه نمود. پس از شنیدن معروضه وکیل، رئیس شهر پنجکند دایر به مسائل زیرین، رعایت قاعده‌های شهرسازی و طلبات معماری و شهرسازی، برطرف نمودن ساختمان‌های خودسرانه، در حدود شهر اجازت ندادن به ساختمان بناهای از 5 آشیانه پایان، به مسئولین سپارش داد. مشکل اساسی که در ساختمان جای دارد، کانالیزاسیون می باشد و مسئولین دخلدار باید نسبت به حل این مشکل‌ها چاره‌های ضروری اندیشند. در سال 2023 شماره کارخانه‌های صنعتی به 44 عدد رسانیده شد. در اول سال 2024 باشد 8 کارخانه صنعتی با اقتدار پوره فعالیت نکردند. دایر به این مسئله‌ها و کمبودی‌های جای داشته، مسئولین ساحه صنعت سپارش گرفتند. مسئولان ساحه نقلیات جهت به تنظیم درآوردن نرخ راهگیرا در نقلیات استفاده بری عموم وظیفه‌دار شدند. دایر به مسئله سیوم، حسابات وکیل مجلس وکیلان خلق شهر، وکیل از حوزه انتخاباتی وارو رقم 24 اکرام ایوبوف آید به فعالیت وکیلیش گزارش داد. از روی مسئله دیگری روزنامه آید به نامگذاری، رئیس کمیسیه نامگذاری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند پروینه نقیبی معروضه نمود. گفته شد که با مقصد احیای نام‌های تاریخی، ارج گذاشتن به زحمت و تلاش‌های شخصیت‌های شناخته، جسارت و قهرمانی فرزندان باننگ و ناموس دیار، محافظان وطن، چهره‌های فرهنگ و هنر به نام آنها گذاشتن نام کوچه، مؤسسه‌های تعلیمی و طبابتی، محله‌ها برای نسل‌های امروزه و آیندگان باعث افتخار و سرفرازی می‌باشد. با قرار رئیس شهر از 20 اکتبر سال 2012 تحت رقم 112 و قرار مجلس وکیلان خلق شهر پنجکند از 20 اکتبر سال 2012 مکتب صنعت بچگانه شهر پنجکند به نام هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان علیم بابایف گذاشته شده بود. بعد این اهل فرهنگ و هنر زیایان شهر برای به نام این آوازخوان شناخته گذاشتن مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ شهر پنجکند مراجعت نمودند. کمیسیه نامگذاری نزد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند بعد بررسی این مسئله برای به نام هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان علیم بابایف گذاشتن مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ شهر قرار برآورده به مجلس وکیلان خلق شهر پیشنهاد می نماید که قرار رئیس شهر پنجکند از 20 اکتبر سال 2012 و قرار مجلس وکیلان خلق شهر پنجکند از 20 اکتبر سال 2012 به اعتبار دانسته شده مکتب صنعت بچگانه شهر پنجکند به نام سابق دیرکتور آن قربانوف نرزیلا و مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ شهر پنجکند به نام علیم بابایف گذاشته شود. به مجلس وکیلان خلق شهر پنجکند در این باره 2 نامگوی قرار برای تصدیق پیشنهاد کرده می شود. وکیلان از روی مسئله مذکور قرار قبول نمودند. دایر به مسئله دیگری روزنامه تصدیق قرارهای رئیس شهر پنجکند. درباره از منصب معاون رئیس شهر پنجکند آزاد نمودن طاهرزاده صنعت، از وظیفه مدیر شعبه کار با زنان و عائله آزاد نمودن شادیه و روزی ماه،
ба вазифаи сардори раёсати кишоварзӣ таъин намудани Шералӣ Диловар, ба вазифаи мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таъин намудани Ҳамзира Замонова, ба вазифаи мудири бахши саноат, нақлиёт ва хизматрасонӣ таъин намудани Мақсуд Нурублоев, ба вазифаи мудири бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросими миллӣ таъин намудани Амонзода Парвиз, вакилон қарорҳои раиси шаҳри Панҷакентро тасдиқ карданд. Дар идомаи кори иҷлосия намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, сардори раёсати тандурустии вилоят Ҳабибулло Хайруллозода сухан намуд. Пас аз баррасии ҳамаи масъалаҳо, иҷлосия бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори худ хотима бахшид. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳҳусайн Солиҳов ва Шаҳбоз Қурбонов. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 11 март рӯзи матбуоти тоҷик таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъомади дона доир гардид. ба муносибати санаи фархунда ҷашни касбии кормандони воситаҳои ахбори умма рӯзи матбуоти тоҷик дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷамъомади бошукӯҳи идона баргузор гардид. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни суханронии хеш дар бораи таърихи матбуоти тоҷик, роҳҳои ташаккули он ва ҳамзамон фаъолияти кормандони воситаҳои ахбори уммаи шаҳри Панҷакент андешаву мулоҳизоти хешро баён намуда, ҳамаи кормандон, собиқадорон ва алоқамандони воситаҳои ахбори уммаро ба муносибати рӯзи матбуоти тоҷик самимона табрику муборакбод намуд. дар ин рӯзи фархунда яке аз чеҳраҳои шинохта, шоир, омӯзгор, узви иттифоқи нависандагони ҷумҳурии Тоҷикистон, узви иттифоқи рӯзноманигорони ҷумҳурии Тоҷикистон Шодӣ Саттор ба синни 80-солагӣ расид. дар як фазои тантанавӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода соҳибҷашн Шодӣ Сатторро бо 80-умин солгарди баҳори умр самимона табрику муборакбод намуда ба ӯ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим кард. ҳамзамон дар як фазои тантанавӣ аз тарафи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба кормандони воситаҳои ахбори умма бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик тӯҳфаҳо супорида шуд. дар ин маросим як гурӯҳ собиқадорон, адибон, аҳли зиё ва рӯзноманигорон ба сухан баромада дар бораи фаъолияти соҳаҳои хеш сухан гуфтанд ва изҳор доштанд ки воқеан имрӯз мақоми матбуоти тоҷик дар рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ ва татбиқи дастури супоришҳо ва нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон хеле калон аст. дар хотима сармуҳаррири рӯзномаи Зарафшон Луқмон Қурбон ба намояндагӣ аз номи рӯзноманигорони шаҳри бостонии Панҷакент ба раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода барои таваҷҷӯҳ ва баргузории чунин як маҳфили хотирмон арзи сипос кард. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷанбасти ин чорабинӣ изҳор дошт ки мо нисбат ба кормандони воситаҳои ахбори умма эҳтироми воло дорем. ҳамкориҳои мо асосан барои рушди ҷомеа равона мешавад ва минбаъд низ мо ба нерӯи созандаи кормандони воситаҳои ахбори умма такя хоҳем кард. гузориши Аббос Амросода, Хайём Ҷураев ва Шоҳҳусайн Солиҳов. тамошобинони азиз, барномаро идома медиҳем. хизмат ба ватан қарзи ҳар шаҳрванд буда далериву ҷавонмардии ҳар нафари бонангу номусро талаб мекунад. дар шаҳру деҳоти Панҷакент ҷиҳати омода намудани ҷавонон ба сафҳои қувваҳои мусаллаҳ ва ҳамин гуна зиёд намудани ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ дар замири онҳо чорабиниҳои гуногун гузаронида мешавад. хизмат ба ватан ин ҳимояи марзу буми аҷдодӣ
таъмини сулҳу субот ва амнияти ҷомеа барои зиндагии орому осудаи наслҳои оянда ба ҳисоб меравад. Бинобар ин хизмати ҷавонон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар мактаби ҳаёт, дарси ҷавонмардиву ҷасорат аст. Чунин мафҳумро ҷавонони далеру ҷасур ва ватанпарасту хештаншиноси шаҳри Панҷакен дарк намуда, имрӯзҳо дар қатори дигар ҷавонони кишвар дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар софдилонаву содиқона хизмат намуда истоданд. Илова бар ин дар шаҳри Панҷакен бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон аз ҷониби мақомотҳои марбута пайваста чорабиниҳои мақсаднок гузаронида мешаванд. Чунин як вохӯрӣ дар қасри фарҳанги шаҳр бо иштироки намояндагони комиссияи даъвати ҳарбӣ, прокурори шаҳр ва дигар фаъолон гузаронида шуд. Гуфта шуд ки тибқи талаботи моддаи 43 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар шаҳрванд аст. чунончи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои худ таъкид менамоянд ватандӯстӣ ва амнияти миллӣ асоси сиёсати давлати мо мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намуданд. ҳамчунин барои даъвати навбатии шаҳрвандони синни соли 1997-2006 ба хизмати ҳарбӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2024 қабул гардид. дар партиби ин прокуратураи шаҳри Панҷакен бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо оид ба мазмун муҳтавои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар қасри фарҳанг бо масъулини комиссияи даъвати тиббии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакен, кормандони комиссияти ҳарбӣ, шӯъбаи корҳои дохилӣ, ҷамоатҳо, раисони кумитаи маҳалла, роҳбарони хоҷагоҳи деҳқонӣ, корхонаҳо муассисаҳо ва ходимони дин суҳбату вохӯриро баргузор намуда ба масъулин талаботҳои қонунгузории мазкур ба таври мушаххас ба самъашон расонида шуд. ҳамчунин қайд гардид ки даъват ба хизмати ҳарбӣ мутобиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ва дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 2 маротиба дар як сол баргузор мегардад ва тибқи қонуни мазкур ба хизмати ҳарбӣ шаҳрвандони ҷинсашон марди аз 18 то 27 сола даъват карда мешаванд. иттилоъ дода шуд ки соли ҷорӣ бо бароҳ мондани корҳои ташвиқотию тарғиботӣ ва ба ин васила бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ дар ниҳоди ҷавонон имкон додааст ки то имрӯз аллакай ҷавонони зиёди шаҳри Панҷакен бо майли зиёд ва ифтихори ватандорӣ ба комиссарияти ҳарбӣ муроҷиат намуда барои шомил гардидан ба сафҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар аризаҳои худро пешниҳод намуданд. бо мақсади иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллудашон 1997 ва 2006 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ дар шаҳри Панҷакен як қатор корҳои ташвиқотию тарғиботӣ ба анҷом расонида истодааст. хусусан ҳамин корҳои ташвиқотию тарғиботӣ дар байни ҷавонон мебошад ки имрӯзҳо ҷавонони шаҳри Панҷакен чун дигар ҷавонони ҷумҳуриямон омада ба комиссарияти ҳарбӣ аз комиссияи тиббӣ гузашта худро барои сафарбар намудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон номнавис намуда истодаанд ки имрӯз аз ҷониби мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен барои ҳавасманд гардонидани ҷавонон зиёда аз 150 нафар ҷавонони синни даъватӣ дар мактаби муттаҳидаи техникии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа барои гирифтани шаҳодатномаи ронандагӣ таҳсил намуда истодаанд. ҳамчунин дар идомаи чорабинӣ аз аъзоёни комиссияи даъватӣ ва дигар фаъолон даъват ба амал оварда шуд то корҳои фаҳмондадиҳиро аз рӯи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ва инчунин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон бештар намоянд. метавон гуфт ки татбиқи чорабиниҳои гуногуни даъватӣ дар ниҳоди ҷавонон ҳисси ватандӯстиро бедор кардааст ки ин омил метавонад дар баланд бардоштани иқтидори мудофиавӣ ва ҳифзи содиқонаи марзи кишвар мусоидат намояд. бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик дар осорхонаи ҷумҳуриявии таъриху кишваршиносӣ ба номи устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ мизи мудаввар
таҳти унвони саҳми матбуоти тоҷик ба болоравии сатҳи огоҳии ҷомеа ва таҳкими сулҳу ваҳдат доир гардид. бо иқдоми роҳбарияти муассисаи давлатии осорхонаи ҷумҳуриявии таъриху кишваршиносӣ ба номи устод Або Абдуллоҳ Рӯдакӣ бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик мизи мудаввар таҳти унвони саҳми матбуоти тоҷик ба болоравии сатҳи огоҳии ҷомеа ва таҳкими сулҳу ваҳдат баргузор гардид. сарвари осорхона Мақсуд Мизробзода зимни суханронии хиш дар бораи таърихи матбуоти тоҷик ва нақши он дар болоравии сатҳи огоҳии ҷомеа ва таҳкими сулҳу ваҳдат сухан гуфт ва ҳамаи кормандон ва собиқадорони матбуоти тоҷикро бо ин санаи фархунда самимона табрику муборакбод намуд. дар мизи мудаввар рӯзноманигорон роҳбари дафтари матбуоти раиси шаҳри Панҷакен Бобо Солисода, намояндагони кумиҷрояи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Алишер Мутрибов, Шириншоҳ Нуруллоев, намояндагони ширкати Садо ва Симо, шабакаи телевизионии Тоҷикистон ва Орионур Аббос Ҳамроҳзода, Далили Бозор, Сидои Рустамзод, Шоира Шаҳодат Амонзода ва дигарон ба сухан баромада пиромуни нақшу мақоми матбуот андешаву мулоҳизоти хишро баён намуданд. дар хотимаи ин мизи мудаввар аз тарафи роҳбарияти осорхонаи таъриху кишваршиносӣ ба номи устод Або Абдуллоҳ Рӯдакӣ ба рӯзноманигорон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид ва ҳамзамон таъкид шуд ки минбаъд осорхона ҳамкориро бо кормандони воситаҳои ахбори омма густариш мебахшад. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шаҳбоз Қурбонов. бо мақсади гиромидошти мақоми зан модар дар ташкилоту корхонаҳо ҷамъомадҳои пуршукӯҳи идона баргузор шуда, ҳамзамон модароне ки барои ободии диёр саҳм гузоштанд мавриди аёдат қарор гирифтанд. модар чун рамзи ҷовидонаи меҳру муҳаббат ва сафои зиндагӣ идомабахши насли инсоният буда, мисли баҳори пурнакҳату муаттар таҷассумгари фардои дурахшон ба фарзанд мебошад. занону модарон дар соҳаҳои гуногун кору фаъолият доранд. дар шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакен 4749 нафар омӯзгорон аз ҷумла 2947 нафар занон ва бонувон дар дабистонҳои шаҳру деҳоти Панҷакен ба хонандагон таълиму тарбия медиҳанд. омӯзгор шахсест ки ҷомеа тақдири фарзанди худро бо умеди ояндаи нек ва ба хотири соҳиби рӯзгори сазовор гардонидан ба ӯ месупорад. ин масъулияти муқаддас аз омӯзгор тақозо менамояд ки барои тарбияи насли наврас ғамхору дилсӯз ва ташаббускору эҷодкор бошад, касби хишро сидқан дӯст дорад ва нисбат ба шогирдон меҳру муҳаббат дошта бошад. ба муносибати рӯзи модар дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 бо иштироки омӯзгорон чорабинии дона баргузор шуд. мудири шӯъбаи маориф Қосимов Мақсатилло чорабиниро ҳусни оғоз бахшида, модарони меҳрубон, занони ғамхор, хоҳарони дилбандро бо рӯзи модар шодбош намуд. сарчашмаи ҳама хушиҳо, ободии ҳамаи маҳфилҳо, бузург гардидани ҳамаи шогирдони баркамол маҳз ба омӯзгор вобастагӣ калон дорад. мудири шӯъбаи маориф Мақсатилло Қосимов 12 нафар собиқадорони соҳаи мактабу маорифро бо ифтихорнома ва тӯҳфа қадрдонӣ намуда ба онҳо саломативу хушбахтӣ таманно намуд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Шаҳбоз Қурбонов. соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ самти афзалиятноки сиёсати давлати Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҷиҳати таъмин намудани солимии аҳолӣ ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ ҳамаи чораҳои зарурӣ амалӣ шуда истодаанд. чунин баён намуданд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолаи худ. зан модар пешбарандаи ҷомеа буда дар соҳаҳои тандурустӣ занону бонувон ба мардум хизмат мерасонанд. бо қадршиносӣ аз мақому мартабаи зан дар ҷомеа бахшида ба рӯзи модар як гурӯҳ собиқадорони соҳаи тандурустӣ мавриди аёдат қарор гирифта бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд.
دیدی مادران روزی مادران 100 ساله شوید هیچ درد و غم نبینید روزی مادران خیلی تبریک شما собиқадарони соҳаи тандурустӣ оғилой асрор ва очилой комил ва фотима холмурод ва қурбоной ормон ва аз ин таваҷҷӯҳи иҷрокунандаи вазифаи сартабиби беморхонаи марказӣ шаҳри панҷакент умедҷон раҳимов изҳори сипос намуда даст ба дуо бардоштанд. شایسته کارتون تیادیلویم کارتون با برکت شود دیلویم همون جایی که تون نزدیک ساختمون عیناً بلند. модар ҳамчун офарандаи инсонияти рӯи олам тимсоли меҳру муҳаббат садоқату самимият ва вафодорию меҳрубонӣ аст. модарон чашмаи хушкнашавандаи ҳаёти музаффаранд. бигзор дастони шифобахши модарони соҳаи тандурустӣ дардро набинад. гузориши дилшода ҳалимова ва шаҳбоз қурбонов. тамошобинони азиз, ҳоло ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. ҳар сол санаи 15 март рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон гузаронида мешавад. мақсади асосии ин тадбир баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии ҳуқуқӣ, молиявӣ ва истеъмолии аҳолӣ буда шаҳрвандонро водор месозад ки ҳеҷ гоҳ молу маҳсулоти шубҳанок ва ба саломатӣ хатарнокро харидорӣ накунанд. бинобар ин маъмурияти маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарт дар шаҳри панҷакент ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон мерасонад ки ҳангоми харидории молу маҳсулоти хӯрокворӣ молҳои ниёзи мардум ва пешниҳоди хизматрасониҳо мутобиқи талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон аз соҳибкорону фурӯшандагон сертификати мутобиқат, муҳлати истеъмолӣ ва сифати кору хизматрасониро талаб намоянд. дар сурати риоя нашудани ҳуқуқҳои қонунии истеъмолиятон шумо метавонед ба маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарт дар шаҳри панҷакент шахсан муроҷиат намоед ё ба телефонҳои боварии 5668 92 764 3470 92 821 7272 хабар диҳед. тоҷикстандарт кафили ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолии шумост. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд